when she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away. Ćao svima! Dobrodošli u Serbian Skill Brothers. Šta ćemo raditi na ovom kanalu? Na ovom kanalu radit ćemo puno stvari, ali to će biti skillovi, ali zato što još nismo uvežbali i šuteve i takve te stvari, radit ćemo skillove, pa tamo na leto ćemo možda pokazivati i šuteve. Ako budemo uspjeli da vam donesemo snimke iz pravih utakmica, donećemo i pošto mi treniramo fudbal, donećemo i ako budete tražili u skorije vreme nećemo moći pošto imamo malih problema sa snimanjem, pošto mi snimamo telefonom, a osvetljenje kao što vidite jedva smo našli mjesto gdje ćemo da snimamo. Da, za sad imat ćemo ovu lošiju loptu zato što je moj brat ovdje, David, uspio da probuši pravu četvorku loptu tvrdu sa tegom unutra, ali sad šta ćemo, takav život, drugu loptu nemamo, zato nemojte sad pisati hejterske komentare zbog loše lopte. I zbog toga će biti samo skillovi, možda kad nabavimo neku bolju loptu, poslije ćemo na leto ići tamo na teren, pa ćemo pokazivati mnogo takvih stvari i puno toga, bit će tu tutoriala, ali baš puno. Znam da nećemo moći baš da snimamo snimke svaki dan, pošto smo mi obrnuta smena, ja sam druga, on je prva, ali uspjet ćemo nekad da snimimo neko posebno ili preko vikenda. Možda ćemo snimiti 2 klipa u jednom danu, pa ćemo tako snimati samo subotom i nedeljom i kačiti preko sedmice. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i ćao! Ćao! Ajde.